Kuma gavana wa Meru Kawira Mwangaza rĩu kumetene mwaka-inĩ 2022 ethirĩte ikwa kĩrĩ mbunge ya Senate maita yele akĩringanithio nĩ MCA wa mbunge ya kaunti ya Meru na tongere botho kubura bakua butikuguna hakariba kaunti ya Meru tukweyoro munini wa mutongere obaraba ingine ya mbunge unurane MC wa Kolo Tozipora Kinyoro ijekene muno ZNDK nara ikirerwa rungero witithia gavana Kawira Mwangaza kiri mbunge ya Senate akiringanithwa na utumira mbeta cia mwinge botho kwa muno utumira OBC we urakote batere deni raya thatu gavana okwithira nende aikwa kiri mbunge ya Senate kiuregere kinene ne atiri iro twira rwe kuthai MCA babethirite baitwira kendo otira gavana atikwonokwa ni mbunge ya Senate urethirite akionokwa maita yele Pombere rwariro taikwa ni mwekuru rengi na rwariro thai wikitu ni mwekuru na maiti ya reikitu na yokiri mbunge ya Senate ni maiti ya yele yaki yaya kethira kinga gavana Kawira Mwangaza kana kethira kionoka urethirite akionoka yangi yele utuboro rekire mubango yo arosiaza tuketha twikira nthi na mukanukia na mutongeri wa baraka indene ya mbunge ya kaunti ya Meru mwenda ithile na musiasa kuma ntere chiembe ora ni umwa atongere banio doni barabethirite bakithethera utongeri buboro bo Meru Franklin Karutu tukiolelia kaitene kare Gavana Kawira Mwangaza akethira ichoka ringi ari gavana Meru kana maitira bamuringanithitie yele ya kethira ya mwenga ya gavana wa Meru na utongere bo Meru bothire bokuyukwa ni gavana ongi ya yonthe tuketha tucokere kiri mubango yo aro siasa yani tukuthurandite kiri nteto cia wero themwe Ilea mwathi embe no thutiwa na kithikiro nyuma maitha o baithukira no tia bele bo na ngurario sirisasi Akaribembe kurita maoni nkulani irora rwariaro ya thatu ora kuingata gavana Mwangaza Kire aro siasa turolelia rwendo rwa gavana Kawira ro iko Senate rire ya thatu aiketwe kire mbunge eu Kiama ya kuthetera madaktari niyo KMPDU kwa na mukana wa ntuko 14 kuingirwa mendekethio ni thirikari ya county kana bete kire mugomo Tariki ya 18 mweri wa mwanja nkuwatwe ni kirinteto cia wadu thema mwanatoa mathithio ni Purity Richard Biciele ntere chiembe tire ya mwathini tina kithikero nyuma maitha kwa baithukira utuko bo kira duare no tia bele bona ngurario sirisasi kuringana na akari wongele kubwamba pongombe na kinya wa gage ntere uni buthirite bukiongele kabune no tuika kinya mara kiribo na sub county commander wa Embe North Jarand Marando awete ebe na rugutu ate kure akariba kuwatanira na baba pandethia na bamone bakwithira pebenia uraba kethira bayukuma kwinto bibarabutie anto bamwe bantere barinke mukeo kamando oyo na yanete mukana kire anto bembe kumania na wambabo Nicolas Chabari aina ripotie Kisa za wizi wa mifugo ni kitu ambacho kimeendelea mara kwa mara. Sisi kama polisi tumeweza kuweka mikakati kuhakikisha kwamba hali kama hii haitaweza kuendelea tena. Gwamba bwithirito bwitema antame enene kiri anto banterino chegembe nothi bamwe gotigwa abatare no gintu nyuma ya ndithia ciao kuijwa na barabange kinya gotigwa na ngurario na bange kinya gota utoro obwao na arakuma atariki 6 cia mweri wa mugwanja ng'ombe magana amaere mirongo kenda na inyanya achijiro ntugwino na tariki 12 igana rimwe rĩa mirongo ina na imwe cheijwa na tariki 12 ng'ombe chinge mirongo 6 ocheijwa no ende kiri ino mirongo 6 cionthe ichiachokirwe na kiri igana rĩa mirongo ina na imwe mirongo mugwanja chiachokua na kiri ira chijito tariki 6 mirongo kenda na imwe chirikitie na kuonekana kuonaniria uma mwanka athaino ng'ombe magana mairi mirongo 21 ira chijitwe cionthe ichirikitie na uchokwa na chijitwe magana manama mirongo kenda na kenda Tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka huu ng'ombe 37 ziliweza kupatikana kule Nado Bulu area kati ya Igembe North na Mutwati. Alafu tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu ng'ombe 54 vile vile ziliweza kupatikana kwa area naitwa Ngadho Andwambui sublocation Igembe North. Tarehe 12 vile vile
ng'ombe 141 kati ya zile 298 ambazo zilikuwa zimeibiwa. Vikosi zetu zote wakishirikiana kwa hali ya pamoja waliweza kupata hizo. Ospindi marando Gwegembe North ataragiria bora bethirite bachokia andithia na ku utugu ubagukire munthi antu baire ntura ayatiri batigite bana ngurario ocharisasi nyuma ya maitha kwithuka michi ya antu na utigira babarathite na kinya kura na ng'ombe imwe na mburi. Sabuta ni ari nja utuku pangilasi ari nja atorete jete ya mbokia ambira junesi ukera muko marene terate na erumu no ukeribo musugule kerete ko ete sibitari pangilasi welange nje wako ejete jo ejete nje wake kuira to agira genda ta kuira bondra ni asimania na mutino ya sabuta nja wale ko wani ala ringero wo na labu sabuta one royere ne aringere pangilasi na mutaka weto gebe niombeti na kwa twende baubonza na beta na beta ng'ombe gomi na mbori 12 nyara arathirwe ndegwa uwi nkurathwa na indawa mugai ende mwana ro kwa ni wonia tetotethia na indanjeria kuwa mbunjirenge murimo yo atuka yukahora yorete no kantude pangilasi arathirwe bundokie mongo ya turira kibara ala pangilasi na ete sibitare na thai na kundimwa sibitare Meru igwari thai na kebe ni nwe imaro arathio yele nwe netre sibitare ne nyono sino mawo kwa kundumiwa araya bathora ng'ombe uteke itani njira tukwa njabu ya butethia ntu no tutebio we nabio yani richazi milia risasi yani othigeria ntu ibwete mbu lakini utebio batethia no nto bambi no nto to security alafu yani tuna thirikari ke oloro tero ruitono roto au yani utoto nyakere yani bakari yaba ndikoro ko mabo yani bange bakiangamia twineka mwelina utotethio alafu mwanka thai yani utinya askari bare ya au boleli nyonya uthinerare akana nyabathiurunganga boleli bona nimbibira atendeka yani thathi jagarire o intobirana batolega jebieta wa ntongu kana mbaluni abatu buruburu tokaria ga totore nya metene totomeri nyo tora nya yonto toriano boto kwethia ono nto bari torirau ba torirau no tokiti nya tokagwa mbute muthirikari tona ira ende nkonja no ngelwe security na ng'ombe cieto nithia atwe mwanka kutueke iyo soka no nto batu buruto kwawa thina nibo bari oya bakoya nya ngoko batu totena thiri katukoromba kiri NPR ira kindege wete iciaya ikongelwe ingi Gembe North tafadhali mando ase security tia siasa ndore bati gothwe na bunduki o 20 NPR ende no kuwa no morari urekuo na no ratumire ginya antu baba eta bae kwethio baretherie so itukuire cionde cieyete ici rutero rone rukuthanu ginya nusu bira binge tukoromba ipaturo asigare babonde twe na boito wasigete ngwe boimbi kethe iko atamaro ake na ganga no ntu itwaite ngwe yo nimbi no ntu ndo gethero antu bakona thina na ibo bathani mathaga yogaria antu ibo baina bunduki u batu ni tuturaira ucuru risasi uire guo imbia cieto iratu itawa ithirikare na bate kweyo tukaria ntikona ginya imbi kitumi kyo ginya gwithwa twina bo nonto bakuma botheri kuwira mbare yakwa twenda asigari babonde ba area bonde baritwa beya bara baina kya onanto na bara batethia antu na bara bakaria antu Kuma Gembe North Betan Class Chabari akariba mwiri oyo embene baritite wa mbibonyi ma MCA bambunge ya Meru kinye musonda yungiye kwingatangavano wa Meru kabira mwangaza ita raya thatu karibaba munde berite MCA babareke usumbura ngavana ditengwe yawe ode bange nabo bwatite mbaru MCA bakwinga mamba bakiwa natu ikitenta bareko kire akari bwa Meru Dennis Mugendi aribotie muswanda joko beberia ngavana kabira mwangaza gitine yokinyetera ya thatu mbungene ya kaunti ya Meru arejo tongeretwe ni MC wa Koroto Zendikei akari gukwigembe no betite na mbe na kugambira mantu jaja ati atuthikiri maoni jao onde ruwa kabira atena makosa MCA kaba mokinyeta no ntomero yeto towira tote athawane aka na torekera imbilipti agua tote athawane aka omuigia seneta mbere akuuma raya ele akuuma toegere mbilipti agua tote athawane aka mama atena makosa ni betere ndai athirie ba moenge akura te kaba moenga kinyume otengwe baritete
ni siasa ke baringa jakawera ngaguligwa otesia otengo MCA batoriterete baba mwigese netika kwa modhure akwa MCA modhure tata batuta modhure akura okay kwa thei batuta modhure akura re imbibia tome MCA baka kera renge kanto kana yetoretera kanunu kana dieria aro moruka kanunu atoretera re bako ko karinga renge ni MCA bana roritho abatu takawera na roritho abatu onto wana makosa ya mamoyo anto abakundiru na mama babakuwa mama ane abe na self interest onto mama no ate kwenda kubaki nabo otiga bakona birambi baba atuweza bakiona njerete bati mama bora kwenda ikutangure ngweke yoneka lakini baba mulaumu sababu mbi ate kwenda ba support bari interview thiwe mwananchi obya byantu ba Meru Ungu kuona mama sawa na ngwekere ndipo mweka nyarute ngui aturutire ngui undu wa kawira nete mama na siriti nani kawira kankoriara muntu a mama no investment muntu etako no investment kawira Mwangaza yakinyira ko Meru yetu tie maendeleo tokona beko atanera kwa to beko dhani milioni 36 re no nto batako yogesio be otortira se maendeleo muntu etagera kirota no investment kawira kaya to kinyethena ina to tete kethera babu boko dhani milioni cio ndana gotiengo ebo rutasio na boko atanira no gabo kwenda witia nara endrinya o eto sendike na imo egoro mare to sendike ire ati ni investment igete nara Nairobi Senate wewe ngo isongo ke ogo ari nyu geto ginya non ke to ko ndu fa wethero we Senate yowe no gethera ni bange no at least oina mbonete maendeleo ya mama no nto aya nete ngombe untore to ukamo acho haya na mburi niyo ukamo musie wa to durete nau otegwa to atore atoita metongi mongo atore atoita metongi mongo na ta atoruta kawere ya kuduraro we wa around yau agwa no ntoro kudurona nteri na temberete roiro kunekelio thai iro athingerwe MCA ali mwandali kuri nabo bakuona MCA bananuki na bagusumbura ngavana Kawira Utheri bangi Kawira atikubua na bungi ni rais abunje kaunti kura icokerwe kenda mweri na mauti biathuranwa oika kuwa thai Meru yogara thai yagai komendre yoga tukubwethia thai kura twekere mchezo wa paka na panya lakini torua thai kethira mama erinde itwane twende Nandi sub county twane tukabwethi kithurano ringi torua waacha kusumbua mama thai ni itareto ria ngui atalaru arinde andu twethira twembise ngui na cietu twethira twina harakati cia kuthwanio mama kana OMCA bakaya mucie otwaike petition na o mande tweta kuringa kura cia maoni batu itwewe kanya thai turita ngui cietu oni kerande na ke ntomwake ro to sendike ro te promotion ke nara assembly o sendike o dendro wera Meru ikura ile kwa tari acio kenda owe ya kwangalatani Meru thaire kwenda maendeleo o kwenda kwira kariba Meru atire sendike ka tari kiama otekura tari acio na shemo new sendike kwethogero ma assembly kwari kinye soko otekomenya ndi antu ba Meru bila kwenda obera batu tunda turenda kwatana na tukume mwanka assembly no to assembly yo to soya muno otiro watu kage atukakurumithia Meru kila siku na ntato itena maana bari yari aba eta bakanjire kuanga ukubwethwo mara to atu itakurumango nara Nairobi dunia reona re miakele to na mengera na tu get petition kana to impeach tangabana maitayana batu tia to koneka to chia bito oneka ko batu to bonya MCA abate ko miango che guita ande bora to kuona mama la bunje mbunge auto chokere eto ani MCA ba to mutuira anto ba bega ba guita ngweno no to bere mabata mama kanya ka guita ngwe nya miaka ire to ona bena kanya kana guita ngwe chiawe sawa kwa no to la tu ground to kuona ibia ba ko tetera mono te ba to bo tetera ibare to na tule to dhulira mama to bange ba bega iba bunje mbunge Meru barete mama na bange ground ine to dhulira anto ba bega bate aje tu viongo eito no gikwata nguru kiepo Dennis Mugendi Weru TV mushine o Maua kaunti ya Meru.
Kwengwa kwa yathatu kwa ngavana wa Meru Kawira Mwangaza Etiene ni kabarabara amenyeretio kulukira na nende MCA bande bamukarangite ringi kendebelia Etiene kiu. Ngavana Kawira Mwangaza atethirite ari mweni bungeni ya Senate na duare turi murika rwendo rwa kuno kathita icoka na kwethira kaitene ka konoka jerene cia mana senator ringi Phineas Imana na thurondite ronoro kiri arwe siasa. Gavana Kawira Mwangaza timweni kirwe karangone ke impeachment nonturitire mbere tirele endene ya thatu kwithira aikuluka irontubo mwathani katho nontubo kumbana na ingocokeria Senate nkatho nontubo kurungamana uma indio na riu tikonania nwene ndi gavana mbere kwithira aikuluka irontu yabu nontubange kathumba ni bethirite bai kuluka ira yabu. Ura wari ngavana wa kaunti ya Kiambu Ferdinand Waititu na wa kaunti ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko baili ba ni bethire ndi baikaranga wana muthiene bare makonokera ndi bebelu itene biu. Robert Onsare Monda ura wari munini wa ngavana ndeni ya kaunti ya Kisii kinyayo inano ataumbere kwithira aitethuka anu iguru nongi waombere kwithira nindi akingawani MCAs ba county ya Kirinyaga ende kamiti iraithirite nindi chalawani Senate kenda kwa iluntubu ya monokia nethira nindi aichoka kwa na kulikithwa ngavana wa county u. Gavana wa kaunti ya Wajir Mohamed Abdi kinyawe nyuma ya kuingatwa amba kwithira kionoka kwa nekoti. Ende kire ngavana Kawira Mwangaza rokero ithirite rwirwiro kuma ari kunyuthwa muma nonto ambiriria kwebelwa Etiene mieri ithatu aki nyuma yotonya Etiene kiu kaitene kambere kakwariria rwaria ru rwakwebelia ngavana Kawira Mwangaza Etiene rwekirwe mbere ni DMK Kyogora rwaili rwethira rwika kwane Evans Mairakaria ura nyuma ya kuremwa kumwebelia Etiene atwikire umwe wa watimbaru bakatha ngavana Kawira Mwangaza na kwina gitumi kakwa atu kuendelea na mantu jara ja kurukereja impeachment ya gavana wengwa na ugete na arua na rugurite meali yonde na narugurite MC uri kanoriku na gwatwika oni akambitikiria ne MC uri kamatite mushonjura ndikuona kinya babangi ura bomba kwetha bena pingamizi kana bena thinere ukaneriku roro ya thatu rukionekane ndi kwithira rukia na njira mwanya ararureti ni MC wa kulotwa Zipora Kinyaka na ZNK na rwindetererwa ariarwa kuingata ngavana wa Meru Kawira Mwangaza kuma utongerie ne Meru County kumania nabu kukoneka weru ne ngavana Kawira Mwangaza nindi ya buraumbere konekete ari berwa nontu ni muntu mwekuru oinano karateni thirite kyaluka nontu rakwendikithia thira kyabela kwa ne mwekuru ugaruku bunge burabwithirite bukioneka ni maitia yara yethirite akeru maira ngavana Kawira rwambere ngavana na ikitwe maitia mwanja rwayaili ethira kieka kwa tano indi ruru ya thatu maitia ni yaili yake maitia yana yo yari otumiri bobuwe bobichiekie na bongi buri otumiri bobuwe bakigina kemwinge. Number 1, Honorable Speaker, is abuse of office. Illegally revoking the appointment of CPA Virginia Kawira Mireti as the CEO, Secretary CEO of the Meru County Public Service Board without a vote of not less than 75 of all members of the County Assembly and in usurpation of the powers of the County Assembly contrary to Section 58(4) and 5 and 59A of the County Government Acts. Refusing to implement the recommendations and or resolutions of the County Assembly requiring the Governor to A. Undertake urgent measures to appoint a county attorney in the line with the provisions of Section 5 of the Office of the County Attorney Act 2020 and Public Appointments, the County Assembly's Approval Act 2017. Wanyayungi yurayonekete nindi kiri impeachment ni waloliwa mawakiri bambungi ya county arawakili Ndegwa Njiru ayukete kanya karakari na mudhomi Biankolu.
Regeria riambere na realiria kwebelietine ngabana Khaira Mwangaza siasa ni chedrite nindi kioneka inkadhan na kinyonto bobwedra bukera kwa bokadhan ne abunge bakuma county ya Meru ende kaiteneka otiwedrite akiarira kionto bo ni ngabana neje kiamene keunda Kithira ngabana Khaira Mwangaza kaunwa kathita ni mbunge ya county ya Meru nendi mwetho yonthe ya kithira yarikire mbunge ya seneta kona kithira ekamono kioringi no mucho Meru ya ngabana kuona nyandika mwakuru simati ke kwenda mantu cha nene na mbendete no kumenya mutero ono kwa akethira nindi etonyama ukune ya ngabana barabethirite bakionoka kwera maingi na akethira ituka nindi ngabana wa mbere wa mwekuru kwithira akionoka kwa maita ya thatu endi nchoike ya kwatia rwanyine katwika no mwanka ngabana Khaira Mwangaza akethira akebela na kumaruka ya ngabana riuringine ndi akethira itonyama ukune yotwika ngabana wa bathatu kwethira akebela kwetine na ringi akethira ituka ngabana wa mbere wa mwekuru kwebelwa etine kya ngabana akwere nao ibo kwendo kira kirio niwetera na kona burani ndi mbunge ya kaunti ya Meru ikethira ikibia tairan tuku ya Lamisi kiumia twithitiara bakwirigirwa kwithira bakiarira kiarwaria ru na kuringa kura chia mwebelia kana mulikithia etine njiri kundi boega ibuje na ndi bethirite nwe uria wengwa ndikwenda kugweta bakabechoka iria Phineas Imana garu ya siasa kirendeto Cheweru Kiama ya kuthetera madaktari ya KMPDU ni yanite mukana yo ntuku 14 kiri thirikari ya kaunti ya Meru bakiwa mishara ni ucererwo mariyera baita wakienda kuona utungata bogi bomwire yatikinya na kurea kwandikwo ko mabisa bangi bogi makurungamira barabetite retire Jumatatu ya kiume kithiru kiama ya rigitani aya ndawa na clinical officers ni bayande mukana yo mugomo kinyabo kwena matheta oyaya Rekuma kinte tuno tukuona kanya kambere kakunoko etakuraya nchokerete na ateto ingi Hii season enjoy na GoTV. Beste yako wafuta. Tuna connect na ligi zote. Jishikie GoTV leo nice na the best futa live on SuperSport. GoTV. Love it. Na kwa garukire. Utaka kanyakika kathongika wete green. Yenange. Karibuni. Ala. Nonto mathaicetire na ithaa mugwanja angire kantu gakuruma irio bia kuria Ile kama yako kuigua Kario kang'entere bauga bwezea karibuni ibiro